بله جبرنامه باوری دم باش وره تماشاوان هجا و دلال لحمو دورا جیهانه تماشاوان هجا و دلال ویکو هند زانن روجوا جیهان حاتیه داگر کرن به وی پرزگری که نخوشیا کو بویه نخوشیا جیهانی مخواست وی هفتیه هانه وی مجرا هانه ام بوره لسر وی نخوشیا هانه کو همو جیهان داگر کریه ام لسر ویا به میوان خوی عزیز و درار را شیروه بکن میوان من جی سیده ملا امین تبخیر و سلامت هاتی سر و سر چافر هاتی و سیده ملا سعید جی اگر در فتح مچبن انشاءالله و بریاس قایبی تبلی مجرا ما برنامه ما ببه سیده هم بخیر و سلامت هاتن سر و سر چافر هاتنه خودش را رزیبه سلام سیده ملا سعید امتکارن سیده جی دست بکن امتکارن بوا جی براستی اگر که سقایپی آماده به امتکارم سیده ملا سعید دست بکن باشه سیده جبر که پایاش خواه منه سوار ام پای سوار بکن بله سیده ملا سعید ام بوات خوازم دست بکن سیده جی لوی دریش خواه سیده براستی وکو هند زانن و هند بینن و نخواشینا که عالم همه جهان داگر کریه وکی کمرو دنیره دخوازن جهان کی نو آوا بکن دخوازن سیستم کی نو آوا بکن کی به نه گرینگل بامه خدایی به خدایی به جهان به هنک هیز سردست بن اوی اجمره نه موضوع بس اویا نه پرپرس گره که ویا دمشه دبه یعنی ام بر جهان کی نو و دچن جهان کی نو و خویا پشتی و به بریا کرونا پشتی کرونا امو صاحب بجن بله دیجا دوی نوبونیا هنه ده ام بیجن تشتی که سرما ام جی بکاربن و پیواجه خوشک بخوینن او خالگورا و ریکو پیک بکن ها گاوا کو ام و پیواجه نخوینن ام گورا و ریکو پیک نکن ام پر زرار ببینن د دما نو دجی ام دوامی دو واجوی خلکه بن ام الپای خلکه بن ام دوامی بپرچقن جبونق و ام پیشیا ویا بگن جبونا خلق خورش تماشاوان خوره ام خوازن لسر ویاون باخون براستی اویا پرت استثمار کرن جی سمسارن اوله سمسارن دینی درکت نهوله تشتکی عجایب جخوره ویاجی بکارتنن لگورا برجواندی خواه لگورا ذهنیت خواه کون کو بدنا مشاندن پر سمسار اولوژی لسر ویا دخبتن سیدا در حق ویده ده همبری وی امتکارن چش تماشاوانی مرا بجن ام بکاربن همبری وان سمسار کو وان مسئله با اولی بکارتن مثلا بخواه پر فدید کم لسر مجارا کرونای ده آلیه اولی ده سر با آخوم اف نه قادا مایه نه قادا اولیه قادا بزیشکا قادا تکنولوژیا قادا طبیه لبله جبرکو هنگی تیب کار آنین هنگی بخراب تیب کار آنین ما خواست ام جی هنگی سرویا برنامه کی چکن مالا و آوا و جی برسوا مدا کو هنجی تبلی داخوازا مبونم گلی سپاسیا و جید کم هند وی واری ده چت بجن کرم کی سیدا تماشاوان مره بسم الله الرحمن الرحیم سلام و رحمت خدا لواء ولكك مسافر وملا امين ولتمام تماشابان مبد براستي مسألة أولي مسألة ديني ام زانبون كو ام فين بكن غم ناكي كو مداخلة مسألة كي وكي قرونا بكي لي بشرط وام براستي جديني خفين بكن وام براستي امر فرمان خدای خوا و پیغمبرین خوا صلی الله علیه وسلم ام پیک بینن دویده ده ام تخوازن وی بیجن بگو بان رچته کی اسلامی جی جبو بان ایشن مینا باهنا لی او رچته نرچته که کدت الترناتیف و امدینن لهبر وكي والكلام كري شتين بجيشكا يانجي مسألة طبية مدخلة بكن
دویده ده ام دکتارت تشناب یک ام لسر باقجیا و اسلامش مقوستی ام بکن yani despet başa böyle desçüştün başa ruhçüştün başa de İslam'da desmecede ve de yakwa oz yakwa biş hada bir yaftıştaki kanca bu amroje pencara de bu oz yakwa bişun abş bu bena başırıcı başa bela alim ma ve bişin bela alim ma yani bahsa azamata dini Khuda azamata İslam'ı वो कीमत दाया पाकिशिये वो कीमत दाया शुष्टने कीमत दाया लसर अदबो yani इतना वाकीदा हम इस्तेबेश नफयक ये दुआ इस्लाम अहसा एशी मीना वाकिया न किरिया बहसा वबाए बाउन किरिया न किरिया शो कुतिया इस्लाम दबेशे इंसान की نخوش به وینه نبن با یکی کنه نخوشه یعنی یکی کنه نخوشیاوی در بازی هنی کابه به وکی کن بین اف ایشاک و سالدن سرایت دیگه بله یکی سالم کنه نخوش نبن باوی انسانی نخوش اسلام دبیجه طاعون الجیکی چه به إلى إنسان إذا نبغي مملكتي والطعام إذا تشوي دربة كيف دربة هي دربة بتنا كيف مال ده تشتكوا دي إسلام إذا هنا دفي وريدة حديثة بيغمبر هنا بس إذا دفي مجال حديثة بيغمبر بتشاوي أم قرن صاب بخلا بكرتي بيجن إمام عمر وقت إمام عمر رضي الله عنه شاخي كتي شامي الشامي أف إيش هي أف وباء هي أف صالقن تعبيرك فين بكن أف هي أف طاعون هي إجا إمام عمر شاخي كتي كبي شامي جرى خبرت بي والله إيش كبي أواي هي وإنسان بيت كبن وجهبو دب بيت كبن يعني إيه والله النزال عجبا أم تشبكن أم هرن أم نشن خبرت كيشي عبيدة بن الجراح أو جيتين يسيك إمام عمر دبيش دورفا بيا يا عمر ورا تبينا مسألة طاعونة هي أزنزا نمقى أمر الإسلام في مسألة الصحابية دور أخوات برسي استشارت كفتيا بيجن المهم أوجد بيت بي والله يا عمر من مسحكي إيش بيغنبري خدات بي أجر من أفشيكي بفيت شكلي هبي دبي كونهم دربة بين يكو دربة بلا نفس بالده ويكو بالده جدي أنا شو قدرنا قبل حديث پیغمبر متفق عليه إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه حديث پیغمبر نفسه متفق عليه بله حديث أبي هاش إمام عمر تيخوندن أنا شاهد قلتن روزنامه که امریکی جی دویاده گوتیه قرانتینا هری باش 1400 سال برای حضرت محمد شخوا چیکیه از باور نقطه بیده بله يعني بقول ام درج نكن يعني حقا ايش مسلمان تقارن بامري كودي اسلامي ده انا مثلا ام بيش ابدو فين بكن ام شبدو فرض بكن تشتي كودي اسلامي ده هبي يا قراني قلت بي يا حديث پیغمبر صحيح بي يا شي تطبيق صحابيه بي سر شعبان امي ورن بايد اجا بدا المهم درجه مثلا بين ما امام عمر بيت شواتش قدر اخذ يضرب نخوش ياخذ يضرب في ناس بفرقه او شيء قدر نخوش قدر اخذ مثلا تجيك مثلا بيدي قدر اخذ هي اجبر قدر اخذ يضرب تشم قدر اخذ اي كتن يعني معناه بدي ازل بيا ام پیغمبر يخفكم از ناجم وعبيد بن الجراح جي استاوي دركتني جيناته دوي شيء رحمتك بله إجا أم دبيش مثلا أم بين تشتكي كود القرآن ذهبي ده حديث پیغمبر ذهبي تطبيق الصحابية ذهبي بلاش ما نبدين جن لبلي هناك ملا هناك إنسان سيدة دستورة وهبي آل في داري حتى و قلت از اون ور کرم بکن بلا سلام علی امین جهین کی با خفید و مجاری ده از جوار ما سر مجاری از بخواج و بپرسم چونکو تشتکو سر
أبي بوزيتيفة أبي راسته تشتي أبي سري من- راسته أما هم بل إذا بله. هي غلط أما نقول مقصد أمنا مي بله غلط تشتی نتيجة از مجبور کردم که دوی مجاری در برنامه چکیم شخوا اوه جبر کو سمسار اولوژی ویا پر استثمار دکن از اوی پرسه ده پشتی سیده مل امین با خوی از جواب پرسم اما انشاءالله بی هوای بردوام بکن سیده مل امین و سیدات علی اولی ده هن تشتی بالکش و خوش گوتن راستی حدیثا پیغمبر علیه الصلاة والسلام انا شاش بیم گو روزنامه امریکی جی پسن حضرت محمد ده گوتی 1400 سال بری قرنطینه هری باشوی داره لی سیداجی گدارید که از ویا پر دو سام لیکولی نکر به پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ويعجبني الفأل دبی عدواتنا يعني نخوشی ناچ بال کسی و طیرت جی تدی او دگوتن تبی اوغری اوغرسزی دگو نگت المناع دگو ولا هامة او هنتشته کو مشرک برش خرابه کی عقیده نه باطل بون والبون طیر طافتن دگو اگر علی راس ده هر او ریا کو بر خدایی راست اگر کو چپ هر نخیره نت شوب تشته صاحب ابو سابق ایرو ناف جوا کما دجی پرن خویا الودت بجه صحابیا گوته پیغمبر گویا رسول خود مینا کو بوی هشیار کردن گوتت بجه ناچه گو دوه کیل چوله و غزاله سپر ساغلمه دوه که نخواست کله کاوی اوجی نخواست که دبی پیغمبر گو اره اوجی به ازنا خوده لبره پشتی ویده پیغمبر خوده اف عدواتی و او قبول کریه دمکی گوتیا اگر جی کی کو نخواشی به نچنه اکی کو خویا الوی داره پیغمبر خوده یوک تجربه بشری پیش بچویه یعنی خدای تعالی هم اوسا وهبی تشتک جره صا نشیان دی نگوتی هاوی بکو وینکه او یوک بشر به انسان را شخوره عالمیه هین بویه یعنی مدویاده پر تجربه کی مازودی سیداجی ان شاء الله کار پای وره اگر کو مشاج گود بید کار ویا سر راست کی دوی مجاری ده سیدا دوی مجارا کرونا ویروسی ده کو ایرو دنیا عالم جهان اشغال کریه داگر کریه herkes mali vada esir kirine و دشیروه کو درد کردن هولی ناف گلده ناف زانایا ده ناف عالما ده باورمند ده نه باورمند ده هون چت بجند ویواری ده کرم کن سیده منم ها جبونا ممکن میوان سپاس دکم و سیده می کبریا سکایپ تولید به سیده من سعید جی سلاف دکم و جبوی و نخوشین جی جحمو جگلی ما و جحمو گلی جهانی راجی دبیم درباسی به هیوی داخوازی ماجی کو دمکا هری کردا چارەسەری یەک ji bo vê em bibêjin nexweşînê were dîtin niha rastiyekî nikarin ji nedîtî vabînin yani her çiqas ku em jî bawerin yani sedema ev nexweşîn û benzerê viya ku hin nexweşînê berê jî ku çêbûne îcat bûne her çiqas sedemê wî biyolojîkî min jî lê em nikarin vê nexweşînê ji nedîtî bawerin dibe gerekî herkes li her derê بقاندی کو دکاره تدبیری خوی تاکه کسی مالباتی بگره جبونا کو وی نخوشینانه که به خساره که هندکتر جواک در باس بکن گر کو ام وها قبول بکن یعنی ام ببیجن جبر کو وی نخوشینانه که جبر کو جواک انسان یعنی نباش بیه وک هنک تینن زمان هنک در دوره کل سر ناو اولداری تینن زمان یعنی جالی خودی ما اف نخوشینه هنکی وک جزا کلی جواکی هاتیه کرن دبی وشخ جواک تو تشتکینه که yani civak çiğ bir eğer kuca Ali Xode ve hatibe ancak Xode ve nexweşînanê ke ser civakê rake yani dibe mirovên zanist ji bona dermanê vê nexweşînê li dermanan negere anem bêjin zanist dermanên ku dibînin bijîşk yani nexweşan biva dermana pêwîstî bi tedawîkirinê namîne yani ev jî tiştekî şaş e yên ku vê dîtinê li ser navê ola İslamê dibin براستی یعنی مرف کاره ببیجه به حرمتی و نحقیه هری مزن لولا اسلامی دکن چه کو سیده مجی بریگو دیدم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناجی مشهوره بویره کی بوی رنگ قومیه رسول الله فرمان داره
کو تو کسی وان دوری کو اف نخوشی نیدر کتیه نشوی داری کسی کو بری درباسی وان امبیجن دوره وان دیارم بونجی وان باجارم بونجی برا لوی داری بمینن حتی کو وی نخوشی درباسو پیش را وگرن واری خو بویرا دویمین جارد سیده معانی او جیت سال شامی حتی چاراوی اف دیتنه کسی نخوش و نه نخوش و گروبان جهودو جدا کرنا خود کرنا و در خستن سرین چیا حتی این کو ام ببیجن اف نخوشین بونه کو نخوشینی و گرام بونه چونه سردلوانیا خو این کو نخوشی نگرت نجی باش بونه او ساجی سلامتی و گرنیت جی خو نه اوی نخوشی نهاجی دبی گره که هر کس یعنی وی جدیت هانی که بگره و گویا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتی ام ببیجن هشار کرنا صحابیه کی گوتیه اشته اف دوکا نخوش گر کد دوکا ساخ بینی بروی و اوی جی نخوشی بگره و اوی جی یعنی مرار ببه رسول الله وی او که هانی که هین قبول کریه نه رسول الله ده هر کاروبار خوی روزانه دا ده هر کاروباران دا گرینگی دا استشاره شوری بکی را شور به پسپوری را شور اگر مجارک لشکری به حضرت محمد علیه الصلاة والسلام به کسی که ده مجار لشکری دا پسپورن بجواکی راجی کریه با امر قرآن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بله بپرسه نوسا اهل ویش پسپوری وی ایشی بله اگر مجارک ام ببیجن نخوشینی بت یجی طبی پرس بکی اگر مجارک لشکری بت یجی کسی لشکر بپرسی ور حاصل هر مجارکی دواری ویدا کی پسپور و دبی گره کی تبوی را شوری بکی کو شور جو یک فرمانه که خدای دو قرآن دا جبوناوی ین کو لسر ناو دین اسلامی لسر ناو حضرت محمد علیه الصلاة والسلام وان تشتا دبیجن به حرمتی و به اخلاقی مزن درباره وان چونکه ام ببیجن تایبتی که اولا اسلامی کوی اولا که ام ببیجن گردونی کریه کو ساعتی قبول کرن جبر کو اسلام پیش عقل نگرتیه اسلام امر دکه ام بچن یعنی بجاران دو قرآن دا درباست و بدهان آیاتی کو تشویقا عقل خواب شغلن افلا تتفکرون افلا تتذکرون بله افلا تعقلون بله یعنی دبی عقل خوب خبتینه فرمان دکه امر دکه لیرو هنک انسان گر کرابه لسر ناو خودی لسر ناو ام ببیجن امر خودی یعنی ام ببیجن رسول خودی پیشی عقل بگره مروف کاره ببیجه آنجخ اوانا نیکه میسیون و رولا راهبین سردما ناوین گرتن سرملی خواه سیدا مالاوا آواد ویواری ده هن لوده دست کرم که هفو که کیجی دخوازم تمام سیدا و کرم که یعنی مرف کاره ویا ببیجه اسلام آنم ببیجن قرآن آن پیغمبر بلکی به زمان ایرو کدو بیجین یا قرویجو حکیمlik او بری ناوی جدا دگون حفظ الصحا یعنی پیشه نخوشین دا خو پاراستن یعنی به امر پاقجیه یعنی خود تعالی دو قرآن دا لإنسانا امر پاقجیه کریه حتی ایمان پرچکش پاقجیه کریه ام ببیجن به حلال و حرامیه خود تعالی انسانا یعنی امر کریه گوتیه لگوری نفسا خو لگوری حس خو آن لگوری زفقا قرقا خو تعما دوی خو نشه یعنی تشتی که پاقش به بخواه او وخواه تشتی که نپاقش به وی زرارا ویش بدن تره هبه زرارا ویش جواکی راجی هبه خوشی دور بگره یعنی دوی وارده البته خود تعالی همر ببیجه دوی آلی دا انسانا جبر که لپای حس خوشو لپای کیفا خوشو یعنی هنک تشبون سبب نخوشینا مرف کارویا ببیجه لی مخابن که مرف ببیجه خودی انسانا جزا کریه و جزا کرنی دا مرف ببیجه هری زیده کسی که نشارم بندسن یعنی این درفتی وای که خوشوی او که بپارزن تنه او جی گله بالکش بش خوا پرسام ناش سیده مال سعید جی اوه تهینها وکر مالت اوه سیده مال سعید خوازم و پرسمش سیده گلو او تشتکی راسته مگو سمسار اولی در کردن میدان براستی از و لسر مدیا جواکی هند دیمنا دبینم تماشا دکم تدی جهور دگرن درکن یعنی از پر پی عظم گلو ویا یعنی از شاش نورده آن راست آن تثبیت من راسته از ویاد خواهدم سیده مل سعید بپرسند بجه
اوه کو و مسئله خوده و گیره دادن و بیجن عسکر خوده لشکر خوده و شرطیه هاتیه و به امریا خوده کریه و اوه و مسئله دینی و اوله و خوده و گیره دادن در حق واده یعنی هون و مجاری ده هون چد بیجن سیده من سعید کرم کسی ده يساجي الإسلاف الجوارة والسيدة الأمين رديسهم بخيرات انسار شعبا أتخوازم برياك وأسبرسبا مسألة كجزايا كعقاب يعني آية إشارة هشيارية أتخوازم بس كلمة طبعا خبرداني ببريك ودي أمديك جدا سر راست سر حديثة لا عدو ام چند نقطه سر به نقطه بیش یک نقطه کو کرم کری پروفشن پیغمبر علیه الصلاه والسلام ارتشتی نظام پیغمبر علیه الصلاه والسلام هر تشديده لا لازم تستقر ساعات خوش پیغمبر علیه الصلاه والسلام ده مساله نخل ام بين دار خرما ده نظام قالك باش پیغمبر علیه الصلاه والسلام ده مساله حرب الخندق حرب خندق ده خندقی نظامی پیغمبر علیه الصلاه والسلام امر زیر هاتیه فرمان طرف خدای تعالی ده وشاورهم في الامر ووصف صحابيه ده صحابيه پیغمبر و پیغمبر ده وامرهم شورى بينهم امري واجتوانا بينهم مشاورته يتواجي واشغال امري نحو احتمالك هي پیغمبر علیه الصلاه والسلام وقتی سیدای مل محمد می غرزانی کل قامش تو ویروجی ما سروی مسئله خبر دا بیجی وسا کرم کر کو بله کو ام بیجن اب حدیثها نمتناقضن حدیثا پیشی عفوا های عدوای نبوتی حدیثا نجی پشتی کو های جی ويا قلت ابيك مالك اب جوابك اب ارسبك كي جاءت وازن برسبه قديش مرة زح في وسط أموجهم برسبه دنيا كي نقطة ويها يك نقطة عقيدة يك نقطة قصاصة بس لا عدوى شما هتكون لا عدوى يك راسم أو كلمة حق قوتية أو في راسه ويجد لا يدخلوا يعني ممرض على مصحن معنا به يكي نخوش نبن با يكي كودنا نخوش به يجي يكي طاغلم نبن با يكي كود نخوشياوي ام بين وبا برهبي او شيء نزيكي نبن شقا خوشه يعني قلت نزيكي يكي نخوش بر نبن يعني او قرنطينا وتدبير افقوتيا يديجي معلومه حديثه وبائي وطاعوني وامام عمر افتك ما قلت دي نقطه كدين دي نقطه دين عفوا يك عقيدة شيء عنصر شاقق وعقيدة دينية إذن أميرو تام ترسوي عقيدة أساس لا عدوى زح تشتكي خوشة لا عدوى شيء يعني هر تشتكي خود لا يخبزم يعني تكسي سجدار نكر عقيدة يعني بلا بغيات أبي وتبجي يا رب هر طاعلي هر تشتكي يعني بيوكو تشتكي إسناده درباس إذن دوما حديث ده من جرب الجمل الاول انا يعني عباره بيدامن انت او دبها بيشتكي نحو نقاش معناه ايش معناه دمك عدو اي ترجع عدو بدات باذن خديه ابيك يجد الضوء انقذ امين نقطه اساسيه اذا مساله اسمها لا عدوى جبوك قصاص ناخوستن سلام إيرو دوم من الأخبار هذا تشكيل سبحان الله أو جو سافرات تبي أمريكا محكمة هذا السلام أرجيني كان ديار فلورا مليون ديار فلورا قوتيا ثم تابنا خوشي دايما إذن هلا عدوى بيجت كده أبدا حولي تبي لا يعني يكون خوشي إنساني كده أو نقاش كتي دعوة قصاصي لا ضروري كذي دعوة قصاص جدا نقصن مثلا تجي مسألة جواكي تبين تشكي خوش وتشكي خوش على مريض ولا وقرنطينة وإمام عمر أفتب هبا جريداية أم تب هبرة قبول بدن ثم نعك يجي أمنابي من كذي
و تشکی خوش آن زمان سیده مالا و با تشکی پر خوش آن زمان اتخوازن در حق ویده تماشاوان مرهون بیجن یعنی اوی کو دبیجن اف عسکری خوده لشکری خوده و شرطیه هاته و به امریا خوده کرو دقت انسان دبن آل متافیزیک دبن آل پشپردهی از در حق ویده هون چد بیجن اتخوازم اون ویج تماشاوان مرهون اتم عیب انسان بیجه اوی ها يعني عذابك اشترك وديبه اگر باتا نابي نابي وان انسان ناب هلادن جبوتي معلوم حقيمتنا نابا بدن لنراس بأدبية كي مظن او كتبيشي اف فيروس عذابه اف بأدبية الهم القرآني وتعالى يك عذابك القرآن ده يكون علاق كريا جيران نابيجي عذاب نابيجي غضب ونابيجي انتقام نافيداتنا آيات نافيداتنا عبرت نافيداتنا إشاري نافيداتنا لعلهم يرجعون لعلهم يتذكرون لعلهم يعتبرون تمام بله قرآن الجبال من فيرا نابجي الضروة شو إيش الضروة أجر اف إيش بتشوا هنكا قالك أبي كده حشت رجادا حشت هزار إنسان كشتن كوتن الحمد لله ما حشت هزار بدشتن تمام بأتيسس مكر بله جوابي حيرة دراسته إنسان عيبناكن شرناكن أو ظلمك أو دكن يخنستوي هنكادين قربك بلكي حشت از فيديو قدريتكم هر ظالم هنا ظالم مملكتي ما نابيش بله راسته فالكيدجن تربال كيشة بله الفلانكس اليمني فلان تشكريه يكون تشكر تشوف خراب تلقر البرد دقيقة خابنيرة بله قطعا فيتش نابين نابي او انسانك ودبيجي هبالي ظالمه يا ها بله والله او انسانك وفي فيديو جمره شانديه او انسان عقيده اخوه بفكره اخوه بدنج اخوه هبالي ظالمه يا هبالي قاتله يا هبالي مرتده يا هبالي دين فروشه يا او خش دين فروشه وخو فروشه اللي تجمره بعض نصيحات المتكت بميزانه فتعالى افاني فيروس اني يجيبوا كوتشيني شحال انسان مسمانات وكشت يا عيبه شرمه بادبيه ابن اراسته الاختراع القرانيه ام في قطع قبول لكن افيروس اذا سيدي الشيخ مرشد فتعالى عمري ويدريش بكي انسانك خوشه خوش بيجي من ديسال بوداري ويزيكر كنت بيتشي دبي يعني تشتت هنا نعمة وهمجي نقمة باور بكن اف فيروس تشتوي نقلته صح تشتوي بيجي اف فيروس صح فايدة كده دي على قضية تبي لسر صح تشتكو غلط كرنا افراسته امي عبرتي جيب امي يوكي استعدام لامين قلت سر تدبيري صح سر تدبيري بسكنن هو تدبير بسكنن سر قرنطينة بسكنن سر إيزولا الله أعلم لفظ عزتتي هاتيا عزتت اعتزال يعني حركس بلك شيء قد بسكنه تكلها فيكي نفرز مجبوري به نيكرن سيدا الشيخ مرشد تعبيرك بيش بيت دبي نعمتها وبنقدها تعبيرك يديش بيت دبي سواء كان من صنع البشر أو من صنع الله بفرق ناقش مرة بلا فيروس شوف خوش تيجي وبارك تمشي تيجي بلي يعني أبنا ممكن فيروس زحف عصفون به الله دخل سنة هداية والقرآن جد بشيء فبما كسبت أيدي الناس ظهر يعني الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بله نوع بيولوجيك ممكن أفتم قبول دكين إيش غيني بيجي خوازي بلا بيولوجيك به خوازي بلا إلهي به أبيها إشغالاتية منا وإشغالاتية خوارن وبخوارن ورازان وباقشي تمام ممكنة وأبنى فشيت شيبه وإشغيني بيجي ممكنة إجبر قدرجي الكرة طبيعتها دنيا وتعالى دائما الشاندنة وتعالى نخوة بيراجي أبحبة أبشمة أنيتيجن تتبيعها أنتنا بجيسنا وعلى أني بلا أصل القناة الإنسان بلا بس بكلمة بيشن لا أبن صبر وأب انتقام وأب شبو فلان كسر وأب زبر كسر درستن نحو جنب إدريجن استقرار أني بقوية
سيدة مالا بابا از جادي وگرم بال سيدة مالا امين و سيدة مالا سعيدة بنا خواهكي سيدة بنيرين اكي وسا امبيجن بأولي آن بأوائي که هون دنيرين اف چيه يعني اف هون چا و بگشتی و نخوشیا جهانی گانشیرو و بکند اف چیش کودر کد اون بجند و چا و سر ویا هنگی و مجتمع شبانی معرف کردن به افن کرم کسیدم Yani براستی گرکو معرف ده فکره و تمامی شیرو وکرنه سپوران دیروک زانان لدیروک نره ده آلی اولی ده نره اف انجام کپیتالیزم کاتی اوه بله معرف سری ده ویا بیجه yani انجام تحریبات کو کپیتالیزم لسر روی اردید کریه دخوازای دا کریه جبونا کارا زیده آلی کی جی اف انجامه دیرو که دا جی بویرم بنظر ویا گلک بونه ادخوازم اینه که اوسا بکرتاهی یعنی جبوی کو انجام چوا ایرو درخه اف نخوشینه ها جبونا که معرف جی پیشرو جرا یعنی دبی معرف چوا وقت دبی پوسیون بگره بله چپر بگره اویاش مره پر مهمه ادخوازم یعنی تماشا دبی بانه نکیش معرف دیرو که بنره بله نه که معرف دیرو که بنره دست که دا یک دبی دیرو که دا شهرستانی که بجردن قارتاج اجوارا دبیجن بله دورا سیجیلیای گرتیه از شاش نبیجم گرتیه لوی داره نخوشینه که بوی رنگی دکبه اردیه و بله جبر کن نشار دمینه دور پیشکرنا خور را دکه پاشتا دکشه و حتی هنگ دیروگزان دبین دبه داویه و گر کن نجوی نخوشینه بیا نجوی نخوشینه که مرج هفدو یعنی درباسی هفدو دبه بولاشچی که دبه دبه وی روما نبونه امپراتوری دبه جی روما دا اوی ببونه قرطاجا ببونه دپی وی دا دیرو که دا جار جارا مثلا دشر خوشپرستان دا آلمانیا یعنی دبین فردی که دیمین ارتش خو 50,000 بیش چی بیاد وی جواری دا دبین لشکر گمیه کری آنیا که در باسی فلسطین بکرا لی نخوشینه که وباه که طاعونه که نخوشین که تی لشکری وی دبی هنا که گمیه دا بیا 20,000 لشکری وی چه نشار مای لشکری خوالا کریه اوجی صدم که گرینگه که خاشپرست تک چونه yani sedema tekçuna şer xasperest da xasperest tekçune arteşavan dibe sedem gije gring evbiye le mejara ki bi rengi dibe dema ko normana yani İngiltere İro kem dibe jin dagir kirne dibe lüye dere zamanı fermiji kirne yo normana yani norman zamanı vaje em bej zarava ki zamanı Fransızı biye lüye dere bejin kesin yani rahibu kesin der dorun kilisanji be zamanı eve akhvine latini akhvine normananji zamanı xokirne ye fermiye be İngilistana İroyu kem dibejin lüye dereci naxoşine ku vebay derdikebe دور میلیون کی انسان دشه جبر که اف نخوشینه و با یعنی نخوشینه بولاشجی ده پر لناوندان لباجاران چی بیه یک جیان خوشی جوی نخوشینه جدستانه جسدی نوتوی کسین در دور کلیسه بونه و ابن کو آریستوکراتن انگلیزانی کو به زمان فرمی نورمانا قبول کرنه یعنی همه دجیدان ببیج آریستوکراتی کو بونه هفکارن وان داگر کرا جوان داگر کرا اف چونه و جوان آریستوکرات چونه جبر اف زمان انگلیزی کی رو داخلم به پرانی وان کسین کو ام ببیجن جودکار بونه کارکر بونه لدر وایم باجار لقرصال جیانه هندک جوینه خوشینه ضرر دینه پشتی وی نخوشینی هجمارا وانا زیدت بد آلی گل هیدا او دورا جاردن زمان انگلیزی جاره دبه زمان فرمی و ایروجی انجام هاوی که زمان انگلیزی بیا زمان گردونی دناو جهانی دا نهاد اولا اسلام دا جی پینجه و کنه از کرده دوام ویاته هری داوی دبه حتی لآمد جوکا 2 سال بری جارک دبه نخوشینک به ویرنگی چه بیه وسته گوتون که دور 50,000 انسان دا جیانا خوش دسته نه 5 قومی که قرآن دا جی هاتنه
نابي وان درباست يعني قومي نوح لوط هود عاد وان بيجي ثمود وان قومي هانا استم كدري نهاكم مر وانا تماما بنيره دبنگه هاويدا يعني غوري کو قران شروع دکه غوري کو قران فرمان دکه سدمين وان كرني هانيكي تماما چندشتن يعني یک جد بي جواكي وي دمي دبي زيده كبير بوبون دبي جواكي وي دمي جبونا برجواندي خو سينور و بيوان ناس نت كرن دبي جبونا وكي ايرو بله دبي جبونا يعني كيف ذوق و صفا خو دبي تو بيوان اخلاق نبا ودا نمابو دما كو تلفياجي دنيري دو قران دا جي بينا سكرنا وانا نكي بگشتي هي او جي شي سوره تكاثر دا بسم الله الرحمن الرحيم خدي تعالى دبي شي دو سوره تكاثر دا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى داوية السورة دما مزيدانينا يعني دفراني كده جي خدي تعالى دبي جواك ان انسان دبي وسا يعني ان كد هلاك دانه دبي وسا دكسرت دانه يعني دبي جبونا مال جبونا ثروت جبونا كيفي جبونا ذوقي او قصد كبره كدانه او قصد خودش چونه دبي هاي جخون نماند دبي او دبي وي هاي جخون نمينجي حتى مرنج دبي يعني حتى كمرنتي يعني بمرني را روبرو دمين دبي وي دبج في كسته برندن دبج في تكابريه برندن دبج في ام بيجن ذوق و صفا هنيكي برندن دبيج بو كو بيل هفدو بكن جهفدو درباس بكن وصاد الرقابات كده شعبي واتشتكينا بينا تبيوان جوارا نمانه براسي حتى داويه اوكي السوره حتى داويه دشه دفراني كده جا اساسا قران ايات قراني كمر لتعريفها ويدنيره بيناسات كابيتاليزم دكه ايرو وين خشينا هنيكيجي يعني جارد دبيجم انجاما کو کپیتالیزم جواک و دنیای آنیه که جبر کو جبونا کارا زیده جبونا کو جبر جواندی زیده تو بیوانی ویتنه تو سینور تنه جواک جبونا وی قطنه تشتکه جبر کو هنگی زیده زرار دانه خوزای جبر کو هنگی زیده یعنی مادیات چی بونه کار اساس گرتنه انجام اویجی امرف کاره ببیر یک جی یک جی وی نخوشینا نکیه اری دا آلیه دینی دا هشیاری ویه هبونه ام ببیجن اسلامی و دینی بریا اسلامی جی هشیاری کرنه جی انسان را جبول کد جیانا خدا پیوانی وای احلاقی هبن جبول کد جیانی دا با عدالت بن جبونا کد جیانی دا توزانی پاروکر بن گر کو انسان پیوانی احلاقی بده کلکی گر کو انسان پیوانی ام ببیجن عدالت بده کلکی گر کو انسان پیوانی پاروکرنا جیان یعنی همو عالی جیان نوا جواک دا بده عالی کی و البته زرار بده در دور خو دما کو زرار جی زیده دا و لره که او جی زرار ببینه نه ادخوازم بلکی خبر خویا داوی بهله اش کلمات را کلم که خلاص بکن بله گوت از خبرات سیده من از حدیث داوی بگیرم بله از بحث ما فرانی نه ایرو يعني ديرو كده تنيري ج حضرة إبراهيم يعني ج دما فرعون المصري بكره حتى نمرود ام ببيجن بابيليا حتى زمان باوريا زردشتيتي حتى اسلامي وحتى ايروجي پشت مسئلین او هادا ام ببیجم بلا و فلاکتین او هادا هر جواک هر باوری دیده ما خدا لگرین کاوی او کبیه یعنی از خبرات سیده مل سعید داوی بگیرم بله ببخشین سیده مل سعید دما ما هندک ما پر هندک ما گوتنا ویا داوی دوی مجال ده بکرتاسی و سه دقیقه و هنه کلام که من امین پر خوش بجه مالوی آباب دوام بکی از دک کلمه بجم و بسکنم يعني النقطة كي سرخونا أتخوازم دسي كلمة بيجم جملتي خوارا ملتي ما حقيقة مثلا خونا نراستا شو نراستا يعني دي تسنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو مسألة كي اختلافية يعني الصدي نوت عالم الإسلام يقولنا پیغمبر السلام نايدي تنخوندا أشخو بيبهلا أمي بيجن الرحمن البابي بله نقطة کو حد دیتنجی مثلا حدیث لا پیغمبر دیسا روناهیه کی دیده ما دبی من رآني فقد رآني يعني دبي يعني بلا هر کس نبیجی من پیغمبر دیتی پشتی گواز هرم
يعني تبي معناه چیه؟ يعني تبي يكو از لحالي وكي فيجا ببينه وكي حالي خوي فيجا او ببينه تبي ابجي زعب صوره شو بالشيطاجي نكاري خو بغير شكل مده يعني فقط مسألة كي جيرانه شو ديتنا انسانك ونديتي الناس نقري ونزاني بي شو تيوي عيني وكي ببيني اجا مخابن صحه بك خون ديتن مثلا كورونا ده لسنا پیغمبر علیه السلام وشاندن هر سیاجی وداری گر هر سیاجی پیغمبر سم ریسپی دیتنا پیغمبر نروی نسبی کو تمام اهل سيارة بين يعني حفظتها بيسقى سبيد كتبوت يعني ابن راسته بشكل كي شغله تشيكن شاشك كي كسب تنسري پیغمبر خدا جل جلاله او شاشك شخو بدعايه او شكل شخو بدعايه هذه علاقه تم تشتي فرتو تفاتشتا ناجن سري ايش غيري في ايش غلطيه وعقيدتك ملاكين عقيده ابك شاخي كو انسان كي سنابي بعمسم تشكي بيجي وصبا درنك في ابا سماقه تتفقارن رحمت الله وراحت دل انسان غير راس دبي معناه حاشا پیغمبر راس بوتيا نقطه باشي يعني نقطه مهم التاريخ الاسلامي ده 1600 ساله يك جاري يك عالم كي اسلام عمل بخونا نكريا بله خوازي بلا هر شب پیغمبر خدا خوناته حكم جوي خونيرتنا ما امري خونانا ام هيجي ام بخونا عمل بكن راسته ملت رازايا ملت نافوازي الشياربي ملت خوازيت خونا خوده بنيته حتى في بيجي ادي قبول بكن باشا سيدا بله نقطه ديجا ازنتها بيزي بيجم بله نقطه تيجي اللي بقوتا بلا ملتهم حقيقه ميزن الرجافه والباشور الروش باشا للرجهلات والباكور روش خرابه بلا محقق لتما شار سريع خو ميزينه شخصي بمؤسسات اخوان ببلديه اخوان ببارتي اخوان لبلي بلا باوريا و بفادا كركران نوي نبي مزقفتي وان نبي ملاي وان نبي ديانتا وان نبي حكم وان نبي باوريا وان نبي امري وان نبي فرمانه وان حمي درون حمي جمنن لعنات خديل داگر کرابي السلام عليكم ساعت و خوش به مالا و هزار جاری آوا گرای صاحب سیده مل سعید سپاسیات که مجبر کن بجداری برنامه مربون تبلیغ سعید خیر سلامت سیده مل امین گوتنا داوی پر کرتاسی دمام قلبیت چنگو بله یعنی گوتنا داوی دو خازم بیا ببیشم وك فيانك ديرو كده دبي زما دما نمرود وحزت ابراهيم ده خدي تعالى عم بيجي وك فلات كتكي طبيعتي يعني خزاي دبي وك توزع عوران كرمش بسر نمرود باشيان ايروجي دبي جرك جواك يعني جواك لهمبر زوردستان لهمبر ظالمان لهمبر ين کو وسا بجواك وخزائر نارتي ودجمنانتي وخرابي كرنه كبيا سدام في نخوشينا وقال لك نخوشيني دجي ناد بيجركي هشيار بن تشواكو بإيريشا ام بيجن او كان كرميشا نمرودان ونداكر دبي بيشتي في نخوشينا ها ممكنه كو جهانكي دا آوا ببه دبي حمو قال جواك حاضر بن آماده بن هشيار بن هيفي هي كو نمرودن همدم جي بسبب في نخوشينا هانيكي وندا بكن ان شاء الله جبوناوي جحمو يعني اگر دم هبه دكارم بهبو كي وك صورت كيجيكو خدای تعالى تيسا دو سوره عصر دا يعني صندوق بعصر دبي بعصر صندوق دبي انسان ده خساره دابن يعني اعوذ بالله وباسمه والعصر ان الانسان لفي خسر محققه و بعصر خدای تعالى صندوق دبي انسان ده خساره دابن ليش چار بشان جيد قتينة ايكو ضرر دا نبن كينا واني كل لبر خوددن ايكو صبر دكن يعني ايماننا ايكوش حقية قطنابن يعني هر چد ببرا يعني تم بحقية با قريداي دمينن و ايكو توسيع انسان جي
tüm bir başiyet dikin. حقیال گور خوده نه حقیال گور خودش بلکه هر کس حقیال گور خود پیناست که Yani hakiye ki ev jinavi Xwedê herî mezine. Îro jî em dibêjin gerekî yani deverekî teng daye civak û cîhan dibe ew kesê ku ji heqiyê qut nebe bi heqiyê ba girêdayî bimîne û di vê tengasiyê de ji ber ku tengasî heye diye teslîmî destê zaliman nebe û isyan neke û ebê ku yani dibe ya ehli îmanê be û ji derdorê xwe re jî riya rast û riya heqiyê başî tewsiye bike ew ê vananekê di xeserê de nebin hêviya me jî ew e daxwaza me jî ew e gelek sabê mala we ava yani têkçûna Nemrûda be İnşallah. û pêşketin û serkeftina bindest û mezlûman be. Amin ya Rabbi. Amin. Gelek sabın spasiyati mala ve ava. بله تماشاوان هجا صحبت ما داویا ام هاتنه داویا برنامه خو لی هویا ما اوکو ج انجام اخافتنی هر دو سیدایان و داخوازا ما هویا ما ج تماشاوان مل حمود ور جهانی اوه بلا حاضر بن آماده بن بلا وی پیواجوهانی خوش ناس بکن بلا نو نخاپاندن بخاپینوکا بوان سمساری کو بازرگانیا اوله دیکن بوان نو نخاپاندن eviyana mesela oliye, eviya mesela maddiye, mesela tıbbiye, mesela cihaniye dve em rast ve pevaje bixorin hatta ku em veki ayeta heri davi seyda goti em ne bineş khasar kera em bibne jwani ku serkefti em hevidan ku hunj sohbeta me memnun mabin hatta ni bername ekdin hun şadu baxtavar bin bimen de khairu khoshiye de Allahu Ekber, Allahu Ekber. إلا نوحي إليه أنه شعوري مني كل ما الله أكبر الله